Cibitari-inĩ cia Mwingi kaunti-inĩ ya Meru bakethira na kaita gakaumu nyuma ya mandagitari kwambĩrĩria mugomo uyu ukinyanĩrĩkĩte nyuma ya kuthira gwa kaita ga ntuku 21 ira ngwatanĩro ya mandagitari bayeyene thirikari ya mutumanto ithingia matheta yo ni amwe na kwandikwa kwa mandagitari yangi mandagitari kwithira bakiewa kandarathi ya ntuire na kwanano kwa michara kibaraba kurita ngwe imwe. Muthuri Muriuki gatutambũrũkirie cio na njĩra kinyanĩrĩte. Kiama kia madaktari kiarwangirwa KMPDU imbopite kuthuba gitumiria muthuri Narua atiba gwita mugomone na Narua iro twambiria mugomo wetu after 21 days na nuntu wa mantu yau services irungikirwe Narua utuko bwa kukira Narua na inya twarikia rwaria na thirikari nio tugacoka tubidi nande twitanjire ingi ne tenjira tungwa mandaktari tumiendete muno batutina ungi mugomo nande twajwambiria Narua. Gitumi kio gwita mugomone ni atini rwaria rura barĩtie thirikari ya kaunti Meru meri 5 ethiri rutumbite kwithurwa rukiagirithua. Document ira yandiki return to work formula yasainitwe ni anene bonde ba county including the county secretary, the chief officer of health, the PA of the governor bonde basainite document iji na esa inone anene betu ba union Dr. Dav Giatela na the union leadership ba branch na kwithira bate kwenda ku-implement document iji 5 months down the line is a show of bad faith. Pagunyende na kaunti Meru kweno nyubu nene ba mandaktari ontubura bakona mandaktari bandikwa indi bakigwana ni manya karata bose etherwa nontu kagita kara mbeca cia kwandika no irekirwo kaigwita itwa. All funds mbeca cionthe iria iegi Department of Health and especially mbeca cia employment and promotions, it is very unethical for any office uchenjia mbeca iu igaikia kingo gingi shortage ira Meru thai ya mandaktari. It is a very extreme. Kwina sub county hospitals as we speak itena inya a medical officer. Kwina sub county hospitals china mathieta which have not been operationalized nonto wa lack of this stuff. At the moment as we speak, the 13 doctors who are doing internship baragita uritani bo bwandagitari ba interns ibarathiri internship yao, and as such we have a shortage of 13 doctors at the moment. So inya shortage ira ariona mbere and it is even more severe. We have been very reasonable with the county to kubanikira months upon months. Back in your point to discuss a budget ni ga approve budget ya kinya approve na ndi na arabetere bagita mantu jangi yatikwereka budget ya garukwaye kuikwa guntu terero mwaka iji na muthiene bakenda mandrige mishara ithwe kiagirithwa nyuma madaktari bara bandiki na kandarathi kuthobeto ndio ngugine bwega, lakini wakinya point era na ndikinyite thirikari Meru County ni guchetha muchetho utikubwa na maisha ja Meru na maisha general public nonto utiumba kuandika daktari uchoko mure ya muchara different daktari ungi na badita ngugi imwe au ndi areria mantu ya daktari baba andiki na contract chibitari chetu mbalimbali within Meru County ukethora daktari mwairwa muchara juri iguru nonto andiki thirikari public service board na bange bandiki board chibitari bairo muchara separate na bau mono ibo tukwenda kurwira mono banekerwa baroga cheo cha PNP description ikuthoma by medical officers na magita ngugi cia specialist. So igintu kimwenya twingwa mandaktari baba nene tukuromba that thirikari ithuganirio. Muthuri Muriuki, Uru TV, Mutirero Kangangi.